Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi June nisom ni le paruk ane inka hai thuthung ceasefire agreement ta siamin indona chol san nirima sela Israel le Iran te US le Iran inkar borok ta chu ala so sang viawa President Donald Trump le Prime Minister Benjamin Netanyahu ten Iran han vauda uranga Iran hian volet chelo ma sela Israel le US in andulo ber le Iran laka baipuyan thak chan ber Iran nuclear program chu ti khotlai lutuk kani lo na turin din thar le ani donani ti Iran chuan han puanga hewang hian Donald Trump chuan atulani chuan Iran hi US chuan abom non le donani hati Israel le US chuan Fordo underground nuclear facility han bomna khan avain ti chetwekani thu han lo soitowa hetiang ani mek lai hian US intelligence report thren khat leak out tawma chuta chuan Iran nuclear facility han beina khan leinhuaya han thilda thatta chu ti chetani lo ti han soilang ane US bomlian le thokna tak tak mai bunker buster bom henge mazat manga han bai malok khan Iran chuan leinhuaya han thilda thatta chu mundanga an senghoi manvekani tin han reporta ti chuan hemi chungchanga han thu hi asai sa deuh tanoi maya President Trump chuan NATO summit tan nei na Mahmuna zona changin Fordo underground nuclear facility a thilom ta chu bom manga han beina khan ti chet vek ani arin thu hasoinon lea heibaka hian White House chuan US intelligence report leak out nia han soi hi thudik lowani tin han nolani ti han puang bok ane heti la hian Israel official ta chuan kan public broadcaster nena han soidan chuan Fordo underground nuclear facility US in habaina khan thilti chiat tanai dan chu engma an khriat lo thu han soile ta amalok khan Israel hian Fordo a thilom zongjong ta chu azawa in ti chiat vekani tin han lo soito ane Israel hian thil lo thon pakhat tanai ni na khriata nisom pani chung hanin dolai khan Israel Mossad ta chuan covert operation hanti arukin Iran ram chunga operation hanaya chu chuan in do chung khan nasatakina puyani tia thusoi hatam ta hlea heiwang hian Fordoa thilthandan chungchang hi chiangkwang takin an hredu talaunin ha hriat ane engponi se US le Israel hian rinhlel thren khat chu han nei ti chianga Iran sarkar chuan nimin lama kanon report tuang khan infrastructure poimo tam takte indo chung khan ti chetania nisom pani indo chung khan nuclear facility thren khat po ti chetani nual boka vantlang muna thil ti chettele sarkar bungrua ti chette chu siam thatna han thok donani ti han puangani kha inring tok taka thil soi hlei thei ani tame ulawa strike anvanai zon huloka President Donald Trump an athu soya khan chuan Fordo underground nuclear facility hi hawain ti chet vekani tin halo puang towa chutiang bok chuan Pentagon press briefing a khan soi halo ni to boka masetuna chuan NATO sabita hian ti chet vekani habai seya haringani ti asoi lang ta chau maya Israel line ti chet vekani tia han soi nuwa tuna chuan hriat an nei ve vak lawani ti han puang zui le ta in ring tok taka han soi hlei thailo mek lai hian Tehran chuan nizan khan thu chua han ron nei ta Tehran chuan a nuclear program chu asiam thale donani ti Iran atomic chief chuan apuang zarta hane Iran nuclear chief Mohammed Eslami chuan Iran sarkar thupuan na Mahar News Agency nena harhil dan chuan he ruam man na hi thil siam chuale service te ti buai ani lo na turata na ruam man ania nuclear industry a chianna thlengte zirchian mekania rang taka chunjom le na tur ruam man na po siamani hatibok tichuan President Donald Trump hian ceasefire hapuang tamai hi hati fu nge ti fu lo ti chu hriat thiam mahar tanoi mai boka nisom panhi chungjat mai hanin dona Israelin hau tak tak maya in dona kalpuina anthil ti jongjong ta chuan Iran nuclear facility holaka hian ratha ha chuadonem ti an soi chiangam lawa The Times of Israel chuan ngai that lo na han nei ani ti chu hachianga amai ro chu indo ti top na ceasefire agreement a hian Iran in nuclear program a kalpui chunjom le hi remti lo na hala omri lawa chu chu khap tumna haumdon emti hi ngai chan me kani antibok
Fordo underground nuclear facility US sin bunker buster bomb mga habom nu khan US media lian trang CNN te CNBC tele US media dang hengemazat te chuan bom nu ma tang hian lein huai chungrila until da that te chu ti chet vek kani harin omlawani tin hanlo puang to ane ma se hei hi Trump chuan do dalin heng fake news sau te hian keima bok minon beinon lea operation ropui tak hlen chua ani theina tura pilot thokrim tak tak te han choi moi thu te anjiak choi tur zo kania ma se keima min beina bok chu halo kir le ta nei tin ha soilanga hetiang hian dodal hlema sela President Donald Trump ngai po hian Iran nuclear facility zongjong hi ti chiat vekani MT hi asoi chiangam lawa Israel media Ynet News le The Times of Israel ten an report dan chuan President Donald Trump chuan dahak Netherlands NATO summit tan nei na zona le chana hun amman na Fordo underground nuclear facility hi ti chiat vek abai se ni ti asoi lang ta chawani tin han report ane an zona chana video a po hian an ti chevekani ti hi chiang takin hasoi lo ane tichuan Iran sarkar thupuan na Maher News Agency kaltlangin Iran nuclear chief Mohammed Eslami hian Tehran chuan nuclear program zongjong te restore in hakalpui chunzom le dona nuclear site thren khata te chiatna tok maila Iran nuclear program hi kan kalpui chunzom donani ti katiamani hati tichuan The Times of Israel chuan nizana report tanpek danin US President Donald Trump chuan Iranin nuclear enrichment program kalpui chunzom le hatumani chuan US beina amachon non le ngei donani ti asoya mase chuin beina chu amang mai kha hani to don lawani ti Trump chuan hasoilang bok ane reporter pakhatin Tehranin uranium enrichment facility te adin tharlea hakalpui chunzom le ni chuan beipui thak na chu hakalpui tak donem tia hazonon le na chu Trump chuan lo theilowin kan kalpui non leang hatia mase kumtam tak chunga tan Iran nuclear facility te chu ti thuano pani kabei seitlata indaunan dua handu chu anmutani in kahria kasaitum chu Iran hian nuclear enrichment program an kalpui non le ni chuan tornarap thak tak krem mun an paltlang donani hati ngaidan toite han thovelok daila Iran le Israel in dona hian in ka hai thuthlung han siam hi amalutuk nin hariata Iran nuclear site tranga hian engtiang takin nge chiatna thlanti hi hriat fia ani main in dona ti top lailo kania in ka hai thuthlung han siam nuloka Tehran chuan Fordoa nuclear kai noi thil handa zongjong ta chu US in aron bommalok khan awain han thiar chok vekani ti han puanga hei hi dot nge thutak ti US le Israel tan wafin fia thei ani to lo hane Russia in vaukhana thu te soitrin ma sela anin rol don lo ti hi achiang bok ane achan chu Ukraine in dona hian NATO ne anin karbo ruak nasa takin hasang chomeka ma se US in Irana bom hawatha kawang hian President Vladimir Putin chu ahuang tausota Ukraine ramchunga bom tam tak asur tira beipui thak na lom tak mai hakalpui chunzoma Zalen le ngampazo ka hache thaina turin US in Irana bomathak chia khan Putin akut phor chu phelang tluk ane Iran thop tu China hian in dawadu lawa tun naya khovel politics in lumle dan geopolitics uluk taka kan thlir chuan China hian tun din muna in dau hi ngam tak ni se chuan Iran aya boipui turlian zo kanaya chu Taiwan hi hania Pacific tuipuya halu na tur kongdal tu Taiwan hi then faina turle China mainland rural nuya rin lu ani thaina turin Taiwan lakachet hi athil ti mak mole Beijing in sumdona huanga zauna turle military te Pacific tuipuya munram changjok strategic point te achoplu thaina tur hian Beijing hian mainland China rural nuya nuklut tur hian Taiwan runa indona pon hi atan thilpoi mo ber hani jok ane Mase khovela superpower ramro pui berni tuma malamek China hian chutiang indona lian thama chuan tel hadu lo wangin tunthleng hian Taiwan laka atak takin asipai tepo ala chet chuatir lo ane tichuan heng indona rangtranga hian China chuan engen mamo ti hi halojir rangboka hemi ti chiang tu chu voin lama hian South China Morning Post in report an pek dan chuan US in Iran ramchunga bomathak na hian China in athil mujinga poimo tak mai chu
China hian strategic bomber thatak anei hi apoi moni ti hi ni antia chutiang chuan China hian hein do na hi halo thir dai boka chuwang chuan China hi direct in hein do na hian ain rol lawang ti hi za zain hachiang in hariat bok ane ti chuan Asia politics kan thir point in do na in nam noi du lo ber ta chu India le China te hania an panhi hian khovela ram thil thi thei tak ni tura ram thang mek le malamek te hania chung an thil tum lian tak tak mai chu ram dang in dona wanga ti chiat hi han du an ringai lo bok ane soizel don chuan soitur hatam viau maya India le Pakistan in dona po khan India khan ne me masala Pakistan ne na hanin dona kha hat option wata ram chunga development tam tak te ti thuano pai chuan India hlom zia railo ta chung lan tira in dona ti top kha India chuan athang zo kan ti hi mithiam tam tak expert ten an ngai dan het tak ani bok ane ti chuan US le Israel tana midmei ven tu rom chun chu European Union te ani thaya tun hnaya European Union le US in karbo ruak thalo hlema sela Europe ram sang te hi NATO member hani deuh veka Russia hian Ukraine ram pum pui lak tuma ha bayani chuan NATO le Russia in dona lian tak chuak thut thei ania chuwang chuan hein dona hian direct in European Union hi hanin rol ngam harinom lo bok ane ti chuan Middle East ram sang Bahrain te UAE te Kuwait te Iraq te Qatar le Middle East ram dang hengemoza ta hian US chuan asipai te mun pui hada vek boka heng ram tanen hian US hian in thlumjam na het tak anaya Muslim sakho betu ram nima sela Indona hian direct in anin rol ngam harinom lo bok ane chumi nem het tu chu Indona top don jana Iran in Qatar ram chunga US Air Force Base abai tum khan heng ram jong te hian Iran handem thu na takin thu chua aron siam theu ane heti chunga Iran tom thleng rak nor lowa in ka hai rang taka han puang tamai hi enge chan ni tang le rainbow lam ngai dan kan ron soi thui viau toa comment lama he zona chan na le kan thirna kan ron soi na te kha engei ngai dan hi lo soi ve theu donia chanchin tharlama hanlut le taila Iran hi ha lo topa US sin Iran nuclear facility te din tharlea bultan thatle hantumani phot chuan amang mai ni lo khan Iran hi kan beinon le donani tin Donald Trump chuan asoi nuwa Iran Foreign Ministry thupong tu Ismail Bagai chuan thuchua aron nei zuita hei hi ama Iran in thuchua anlo siam to tenen in kaltlat tani bok nuclear facility anram chungom te chu nasatakin US airstrike le Israel airstrike awang khan ti chiatani tin aron puanga nasataka ti chiat satlia han soina ni lowa badly damaged ti tongkam hanron manga chumiom zia chu noi chiat vekani tinang tluk ane hei mai hidu tok loin Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai hian Al Jazeera nena interview anei boka American B2 bomber ten bunker buster bomb manga han baina khan eng tiang takin nge chiat na thlen tia han zona chu chiang takin achang du lowa kan nuclear installation zongjong te chu nasataka nuai darle ti chiat vekania khang bom lian laka khan chu lo thailo in ha thleng nge yani hati masa hetianga Iran Foreign Ministry tranga thuchua aronom le hian khovel ngai ati thalo zol sau zoka abik takin Fordo underground nuclear facility hi anoi chevek lawani yang tia rin hlel na mithiam tam tak ril ruwa atu phani tin The Times of Israel chuan an report ane tichuan ni jan darsom pani vela khan The Times of Israel chuan Israel commando 10 nisom pani in do chung khan Israeli commando forces ta chuan Iran ram chunga covert operation anai nge yani ti IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir chuan video statement ti chuakin he thulengvel hi aron nem heta mase President Trump saidan nen chuan hainang lo deuh khrata President Trump chuan Israel Mossad ten Iran ram chunga covert operation annayani tin hasoya chungmi ten hen atang chuan chiatna thlen dan po kan thret hayani tin hasoi lang boka masa Ayel Zamir hian asoi dan chuan Israel Commando Force ta chuan nisom pani kanin do chung khan Iran ram chunga aruka operation poimo tak mai covert operation tia hansoi chu annaya missile thaina sang tak mai te kan ti chiat sakpha launcher tam tak te ti chiat na tan khan trangkai tak ani boka Iran sipai ten minron beina turata na anin buat saina zongjong po kan ti khotlai thaya chuba ka chuan intelligence te technological le
van bo ruak lama roral tu zoka po kan tran thai pha boka heng commando role te hi melmaram thuk taka lutin in thup chungin operation hanaya chu chuan zalen taka iran ram chunga operation kan nei thaina turatan kong min hon sakane hati heng lotlin na jongjong te hi van bo ruak le ground commando force te in thup chunga thoho na thale fam kim tak an nei wangani tin ha soibok ane The Times of Israel chuan IDF Chief of Staff nena hian commando hasoi te hi Mossad commando te han niam tin kanzot nona masa chip chiar taka minril fiain kanzona chu anholani antibok ni jana vek khan Israel Mossad te chuan thuchua an siama hetianga thuchua siam hi Mossad te hian anti jan lo thilwang tak ania hei hi Israel mi puite tan chuan nichin chiatlak tak ania nisom panhi chung operation kalpui kha thilfakom tak ania kanramtana Iran hlom na nasatak mai chu kumtam tak chunga tan tihtawp ania hei hi campaign kai khroi tu IDF le abula omrang thrin Mossad tene na tho ho na maktak le danglam tak wang ani baka kanthurol pui United States thlopna nen ani antia Israel Mossad Chief David Barnett chuan Intelligence Agency Operation Command Center atangin hethu cha hi aron soya he beipui thak na kalpui chunga kan central partner poimo tak mai America Intelligence Agency CIA chunga lomthu kan soya kan tho ho na chuan nasataka thilti thaina he operation a hian min pe a min puyani hatia ti chuan kan mabak chu Gaza mi khren lom jongjong te anrama nge hian hroi kirle ani ma chu kan na kan thok chun jom zel don ani hati azias chuan Israel Mossad Chief hetianga haron tong chuak hi thil thaber ani chialawa mase chan bulpui bera chuan Mossad commando ten covert operation Iran ram chunga anayani ti President Trump chuan hasoilanga heiwang hian US en thatupol CIA te point inrol na hanayani ti hi Mossad Chief hian aron soilang niin hriatani hantibok Iran nena hanin dauna chu cholsan rima sela Iran proxy so anti Middle East helpol le firfiapol chikrang krang ten Israel han bei chu topsan hantum lo ni na hriata nizan thimhlim lampanga pokhan Yemen atangin Houthis rebel so ten Israel ramchunga poikhoi tumin drone aron kap chuaka mase heng drone te hian Israel van bo ruak aron lu main Israel Air Force te chuan han kap thani tin han report ane heti lai hian President Trump chuan US ayo palai tele Iran ayo palai te in biak na nei turin karlea hian anin mudonani ti hapuanga Iran hian in donan naya chu chu han baya tuna chuan an khovela an kirle ta anni nen hian inrem siam na le inrem na thung han siam po atrul na kai chuan ka hrete chiam lawa anlal ram thar tur suang tu na chu ti ke darin haum ta ni nuclear chu ti chiatani ta ani na taka chuan chu tiang thil han ton nuwa chuan kanin mudon ti hi han ringot maya kai chuan in rem na dang siam hi atul ti na kanai lawani hatia mase US Secretary of State Marco Rubio nena Iran in sign tur in rem na thuthlung arom man lok duem ti ka zotani hatibok voin lama hian Israel US in kara in nialna lian tak mai homeka achan chu President Donald Trump hian Israel chu kaveng him toa mase chu minua chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu laka thubuai an siam sakle han ngai tu non fo hi ven him non katum donani hatia mase Israel lama thunai tu thren khat ten hei hi han du lo hlea Knesset Constitution Law and Justice Committee Chairman Simcharo tham chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu criminal trial chungchanga hian US President Donald Trump hi alo enroll atrul na haumlawa enroll thaina hanai lawani hati opposition leader Yair Lapid point Israel media Ynet News nena Donald Trump chunga hian kanlom tak zata mase kanram legal process a hian aron enroll turani lo hati mase President Trump chuan Prime Minister laka criminal case awanga trial in nei hi topsan turing kadu chewa hethu boin siam sakhi politics manga mimalin beina nuijat thak takani hatia ngai dan le suang tona diklo tak manga Prime Minister Benjamin Netanyahu in beina hi kaichuan kapom don lawa diklo na nei kamulawani hati Benjamin Netanyahu thubuai chungchang hi chu hunram changa ron soilan kantumanga Israel hian boina neu hi hanga viau maya
sarkar dinglai hi party dangtene na thok khowa sarkarin trom an siamania tichon he sarkar din puitu finance minister Bezalel Smotrich chuan Hamas tanena tranpuina athen lona tura Gaza tranpuina lut te tihtawp tura malak ngal ani lo chuan sarkar thop na chu hunrai tak ani to don lawani ti apuang tathut maya heiwang hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tukena tangkhan Gaza tranpuina lut thrin chu tihtawp vek turani ti apuang ta Gaza tranpuina lut thrin te Hamas ho ten an lo ruk bolo na turin sipai ten ruam manna siam turin hriat tirna kapetoa nin hi chungin heruam manna hi an siam thei kabai seyani hatibok Israel hi halaboi noi maya politics sa in beina lo bok nen President Donald Trump nen thuin mulo an nei zo boka Iran proxies huti so tele Hamas firfiak polten an chai boi rang boka Lebanona Hezbollah firfiak poltelaka in ven hangai rang boka Voin chanhudan ni hapel shat pokhan The Times of Israel in live update an nei dan chuan Gaza City bulloka Hamas firfiak polte bein Israel chuan airstrike anaya Khanenis bulloka Hamas firfiak polte munni wangin heta hian IDF 10 airstrike an nei zui boka tichon mi pui tran puina tur UN8 truck Central Gaza halu mek line mi pui ta jinga Hamas firfiak polte ron lorin heng tran puina te hi ruk chua antum ni na hriata Israel ground force te thlengzui ngalin silai manga inka tonna lian tham tak mai hatheng boka Palestinian Hamas firfiak pol samhile pakhat lai mai voin hian IDF 10 an thatani tin Waynet News chuan an report bok ane tichuan in dona puile lianber chu tihtawp ni to ma sela Israel chu hadam takin halom theilo ane